Kakasi Auto Society KAS hak jingyai peteng ban lek keleng ki district ban pen sko tho pat ba halor ka jing dawa ban pen long no ya kaktian khasi kum kaktian sarkar lani official language hapo ka jilla na kalyang ka society hak jingas nokti lang bat Kakasi Auto Society snat nongpo hak khat south riyo yong arja arpun riyo kala pen long ya jinga lang pat ba ha baranda jong ka Umsning Town Darbar Hall Riboy district. Hagni ka sngi lawan banyadon lang do President Kakasi Auto Society sengkme u Dr. DRL Nonglan u General Secretary uba R Kharshiying u President Kakasi Auto Society snat nongpo uba Cosmos Rinshon uba Kimdet kiken hun seng bahalang kum ke KSU ke HNYF ke CORP bat ke UPF na lor ki samla pulia na ki college bape na Riboy haringkat bat ki jingtho bakia jingmon ke be day bat ke pang bandawa na ke sarkar ban penlong ya kaktian khasi kum kaktian sarkar ha ke jella megalaya. Habakran na kitagi jia lang u Dr. DRL Nonglat ulaong. Bagi we ki jat ban riu, ki jia teli ban mi syakmat ban dawa ban penrong ya kaktian ya kran jongki ha ka kernet ka bapra. Kat baha ka ni ka jella ki babon ki ri syakendong bat tangkat tu kat ni ki bakloy ban mi syakmat ban ya snokti. Ulaong ru balada kaktian khasi kan rung ha ka kernet ka bapra kan pensuk shibon ya ki samla puli jong ka jat ban riu khasi ban tho ya ki examen jongki kerdan ki bahe kum ka IAS IPS bat kiwe ha kaktian khasi ladi. Kiwe pat ki noy lam jongki kun hon seng bhalang baper haba ai jingkran ha katege jing lang kilapan pau ya jing kersan ka bapura bat yengs camp ha kan nongrim bandawa bet na ka sarkar ban penrung ya kaktian khasi ha ka kernet ka bapra. Hakdo pon ni ka khasi Auto Society kamang doktor khnet mileki ban penrung tin khasi ka kernet ka ba ranadu bengiskan man seng ya ka seng exam ka kdai spa nyo ko kndai bagi jomi babu RS Lindo, H. Livingston, Bielswear, but kiwe. Andre Yensnam, Katresma, Kendaibar, Nagadao, Jao getting bomb Simkia, Kasorkan Jela, Bakinami, Kmat Sedeli, Am Semma, Yakaban, Yakren, Sepang, Kajin Punung Yakin Kasi, Hapalaben. Ladon ki MP, Gentopio MP Jomi Agdopor, Walang balay mo penrung ya yakin kasi. Penrung kumno, haba ka sarkar ka trampa. Ka sarkar lembaga ka political department ka iban pa sa ka home ministry. Ka home ministry ka iban pengkre ya ka bill. Panyakren na parliament. Ka Manipuri ka pa. Ya kaktin Manipuri ka Manipur ka pa. Ya kaktin Nepali ka Sikkim ka pa. Pagkinami ikmat kinayakren. Nagadagadaw. Masnay ka bil banayakren nagrapor. Baka menjur bang penung tiga delikiktin. Hagat kernet ka mapra. Nalor kiwaypat. Kita kilang agli nagadang setilam ini. Nilado agdopor. Nilatho. Sa Kasaitia Academy. Lawan ya kaban jurit ban pensondor ikin khasi ban iran kami ban pembiang igbedai bat ke benta ber sarkar ke dai bande nanta sisu iberkhat bag sarkar kala simkia kasnam arajar lai lapendrong sa south li kijak tien bat maya India bat nanin na dong setelah mingi tang kawe kijak tien kabalayo bandrong bat kata kedai kaktin bodoh hangi hasan Yadon lepai kaktin Asamis nado kebesaran nasdem katnais Pak Sampau Agasnem arajalai lapendrong sa kaktin bodoh akli na asam kila yo yakin itu dan kan constitution apo kakirnet kemapra hang turo MP jongi ulasyon snow ha pendrong lem ya kaktin khasi ha kakirnet kemapra Anya keren kumnoy ya kam ka baklembu agenda don hi ka dorbar ka ban keren ya kam ka baklemban ha ka agenda ka sarkar jala ka klemha ya kini kam sa ka Ministry of Home Affairs ka Ministry of Home Affairs kam kit ai kita kitindawa de kumno kan pun ka bil Kadno kadnian yang kita ketian, kadno lah kibri kita keren yang kita ketian, kumno perangkam yang kita ketian, apakah sarkar kampa, UMP Ukren ya kekam kebaklempa, kumta lagi keren
kenai hanai ka bodo layat da kelenti kepada ka sarkar Assam kalpa se ka home ministry ki nami khmal baro kham gitu ki MP na ka bodolan area ki lale bani kendo ya prime minister ya home minister jangan opor ban penbor ya ki ban kre ya bill ban ya bill ban kerana parlimen namban penangan maka tin bodo kalayo bodo senam arajalai ka jongi endam bapa konta ni ka jingdawa jongi kasyu sa an haka jingdawa long kema pensawa haka ler umdan basnam konta masum te paketin khasi kamyo bandrong khasi of society apo ka dingalam jo ma demi arlat man udah IAS officer long president of the khasi of society do por baba fiction khasi ni la penlangi gijaram baterki leje kendo ya ma di lapangan do por kunci minister but the party minister but the baro ki MLA khasi bandawa ban penang tin sarkar ya ketin khasi malapang ulale lagi jong kabenta bak penlang tin benrap jong ka sarkar ni associate official language hagas nam hajar san dan kebawan ra ya ka Meghalaya language act kaban ningkong hagas nam hajar san ni aguram ya ma di lapang ubalale lagi jong kabenta hanrei kam sempai sekatong nama kajing budin yang kam long hagar kam kabadai lale idar kam kala banlong nama kajing penbor jong ke khasi atau society yang dopor dia kongta kasakut kini kajing dawa ni perkat walau associate official language ni tharai ba kasarkar jela UMP ubami na kini ka Shillong parliamentary constituency grand parliament bagi perkhat bapo kini senam yin sayo yaka jingitu na po dan kini kopra jar sem dam kano kadak bagi itu no lami ka jingmu jong ka ministry of home affairs ban penontin bagi itu dalam constitution yang terkini ni dawa ban penlang tin sarkar habang tin sarkar kamut tin rekam haki office sarkar habang official language kamut tin ban penrong rekam haki office sarkar dai office sarkar haki bank amne dai bank haki company bei thu sarkar baro khat dai ban penang na tin sarkar ki corporate baro khat dai ban penrekam dagat tin khasi exam BSc jawab ki jingkeli agat tin harang dan tang kindet teli jingkeli bateli tin khasi yale ayat BSc exam tang gawe ka paper hat tin khasi lale MPS lale MCS nanda avele UPSC exam amnan jingkeli gawe kasi lade kawairu ka pepas khwar kali bentai kidang giktin sarkar kiktin baka UPSC ka penangkam bagi la banele daga tin ajong exam damki mangi ni hable yele nei pang tin now David Scott palai yele exam ha New Delhi nama ngimdang kaktian balai itu lepan kaktian nari bilat harjo benda udah miskat mayat namino hangrai kaktian English pat kerang senjar yang dikasih ni dan memrau hatu mentang lahi banyak kau exam diwei itu ada kaktian lajong mangi pat itu ada kaktian hareng kaktian English lahi banyak kau Siwang bagi kasih kita stop toy. Mangilang la menyo ki IAS officer. Hamrai mentah abalan nang buan. Kisan la jongi grasitam maniki.
Kisam la jong igla sitong ban ye kun. Manipur lai saumut samut mankasnem ni bej IAS officer, IPS officer, namar ki yotho dagat tin la jong mangi pade ya tho dak tin poreng tin sami isu isano bak menta lanang bina ki IAS officer ki balai ki khasi hapo kajala Kongkai kikam, kadi rekam, kalanang kelang, kawai pegawai ke department, kadang di kemar, nama orang lagi beri macam, haki department sokar, kini kelang gaji. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.